Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі біздің тақырып суды үнемде, береги или же экономь воду. Жаңа сөздер: тұщы су, пресная вода, үнемдеу, экономить, беречь, ласта, загрязняй, ластама, не загрязняй, төк, выливай, төкпе, не выливай, тамшы, капля, теңіз, море, қалай, как. Балалар, жаңа сөздерді сөздік дәптерлеріне жазып алыңдар және жаттап алыңдар. Жаттап алыңдар, выучите. Қайталаймыз. Повторяем. Тұщы су, үнемдеу, ласта, ластама, төк, төкпе, тамшы, теңіз, қалай. Оқылым, чтение. 70-ші бет, 2-ші тапсырма. Мәтінді оқы. Прочитай текст. Әлемде ащы су көп, тұщы су аз. В мире много соленой воды, пресной воды мало. Біз ащы суды ішпейміз, мы не пьем соленую воду. Тұщы суды ішеміз, пьем пресную воду. Тамаққа пайдаланамыз, используем в приготовлении еды. Суды ластама, не загрязняй воду. Суды үнемде, төкпе, экономь воду, береги, төкпе, не выливай. Тамшыдан теңіз құралады. Из капли образуется море. Судың да сұрауы бар. И у воды есть спрос. Балалар, мәтінді текст өздерің сами тағы еще оқыңдар. Прочитайте. Мәтінді тағы бір рет өздерің оқыңдар. Жазылым. Балалар, сөздерге тиісті қосымшаларды жалғап жаз, допиши правильное окончание. Но прежде послушайте. Давайте вспомним, как же образуется отрицательная форма глагола. Суффиксы маме, бабе, папе болымсыз етістікті жасайды. Маме жұрнағы, бабе жұрнағы, папе жұрнағы. Маме жұрнағы дауысты және үнді дауыссыздарға аяқталған сөздерге жалғанады. Суффиксы маме добавляются к словам, которые заканчиваются на дауысты гласные и үнді сонорные звуки. Ұяң дауыссыз дыбыстарға және н дыбысына аяқталатын сөздерге бабе жұрнағы жалғанады. К словам, которые заканчиваются на звонкие и на сонорную букву Н добавляется суффикс бабе. Қатаң дауыссыз дыбыстарға аяқталатын сөздерге папе жұрнағы жалғанады. К словам, которые заканчиваются на глухие согласные, прибавляются суффиксы папе. Үндестік заңы бойынша, по закону сингармонизма, слова подразделяются на жуан, твердые, и жіңішке, мягкие. Соответственно, суффиксы добавляются. Жуан сөзге жуан жұрнақ жалғанады, жіңішке сөзге жіңішке жұрнақ жалғанады. Жақсы балалар, енді теперь выполните задание. Я надеюсь, вы выполните его правильно. Келесі тапсырма 71-ші бет, 4-ші тапсырма. Суретті пайдаланып, сөйлемдерді толықтыр. Дополни предложение с помощью картинок. Бірінші, мен суды девочка пьет. Пью
Как будет, ребята? Мен суды ішемін. Екінші, второй. Сен сумен тісіңді тазалайсың. Ты водой чистишь зубы. Тісіңді тазалайсың. Үшінші, третье. Сіз сумен жуынасыз. Жуынасыз, умываетесь. Ол сумен жуады. Она водой в воде стирает. Жуады, моет. Стирает или моет. Жуады. Ол сумен жуады. Пятое. Біз сумен еден жуамыз. Мы водой моем пол. Еден пол. Еден жуамыз, моем пол. Біз сумен бақша суарамыз. Бақша суарамыз. Мы водой поливаем сад. Жақсы балалар, дәптерлеріне жазып қойыңдар. Запишите в тетради, выучите слова, которые в данном упражнении для вас были новыми, или вы, которые подзабыли. Оқылым, чтение. Қажетті сөздерді орнына қойып жаз. Запишите, вставляя нужные слова. Ребята, қажетті сөздер, нужные слова ащы и тұщы переводятся соленое и пресное. Тұщы су – пресная вода, ащы су – соленая вода. Ребята, хочу заметить, что в казахском языке слова ащы и тұщы пишутся через букву ща. Запомните это. Жақсы. Әлемде су көп, много воды. Ну-ка давайте подумаем, какой воды много? Ащы или тұщы? Дұрыс, правильно. Много соленой воды. Әлемде су аз, мало воды. Подумайте, ойланыңдар. Адамдар суды ішпейді. Ішпейді. Ішпить, ішпей, не пей. Ішпейді, не пьют. Какую воду не пьют люди? Четвертое, төртінші. Адамдар суды ішеді, тамаққа пайдаланады. Суды ішеді, воду пьют, тамаққа пайдаланады, используют в приготовлении еды. Хорошо, ребята, я думаю, что все у вас получится правильно. Жақсы балалар, тапсырма түсінікті болса, тапсырманы орындаймыз. Сау болыңдар балалар.